So we're going to Kuan. Agad na padung, day. Yes, Kasa TV karon guys. For today's morning, for today's vlog. Yes guys, already 12
At bye-bye, Ate Chuchay. Tara, pugtiil po. Oy, mara pugtiil ni Castro. Oy, hinahinay po ni taon ta. Kaya mara, oy. So karon guys, we're going home na. Time check. Alas 2. Alas 2 siguro kapit ron. So, among yatod si Rona sa pagmag. Kaya wa may salig sa kauban niya. Kaya murag naong siya, oh, breakfast. So, mga to siya rin. So, asa ka dapit? Di man ani? Napagod sila sa hotel. So, ay barak si dapit nila ha.